drugač hot topic, pač AI art oziroma uporaba AI-ja. Kdaj uporabljaš za referenco? Pa kakšno je tvoje nasplošno mnenje o AI artu? AI art je tako, it's taking our jobs. Jobs. It's gonna take our jobs. Vzelo bom v službo, ker ti na random nariše kaj. Je pa tak, AI art je ukrade drugim creatorjem risbe, zato da nekaj se stavi skupaj. In koliko gledam na Twitterju, je AI art ful popularen. Objavijo pa dobi 30,000 lajkov. Ni več Twitterja, tega ne moreš več reči. Ja, I don't care, it will be Twitter. It will be Twitter I forever. refuse to call it X. It's X! I It's refuse. It's an X now. Ja, tam je ful popularen in zdaj, ena opcija za AI art, kaj je, da lahko ti narediš AI art, pa ne upraviš to je za to, kaj jaz bom objavil, moče za poze samo, bom pozo tracer, ker mi je všeč, pa ne znam kaj narisati, pa simple narediti na similar. To mogoče, drugače pa I don't really like it. Like it and don't like it. Vse so dobre risbe, ampak ne za profit način, ker zdaj že nekaj začenjajo, da bi commissionali artistom samo sketche, da pol oni lahko dajo v AI art samo sketch. Mislim, se realno, ne, se tudi jaz veliko spremljam teh AI artov na Twitterju, oziroma na X-u. Stil je skozi isti. Dobesedno, ne glede na avtorja, kdorkoli ga dela, stil je vedno isto. Zmer je isto shadani, iste so oblike, tako da praktično pa že ne veš, od kjerega avtorja sploh gledaš sploh ta artne, praktično isto. V jedru je isti model, natreniran model. Očitno isti model vsi uporabljajo. To je po mojem nasplošnem pač problem AI-ja, da je, pač derivativen je, ne, pač ultimativno. V vsakem primeru. Ampak to je zdajšnji problem. 2 leti, 5 let kasneje, vprašanje, ki bomo. Dobiš zanimive slike včasih. Na zadnje sem gledala en creator na X-u, popravljam, ki je objavila konstantno... Let's just call it Twitter, fuck it. Ker res ne vedeli, kaj se dogaja. Konstantno objavila AI art in sem bila tak suspicious, kako lahko vsaki dan tak dobre risbe objavljaš. Of course it's AI. In potem sem videla, ena risba je bila od My Dress Up Darling. In je bila v kopalkah, valjda, tistih njen popular. In sem komentirala, ker somehow she was holding the door frame in the wall. In sem komentirala, how is she holding the door frame? Se prste še ne zna, ne znaš še čisto, dobiš več. Če je osredotočena o zadnji. Če je v kopalkah. I swear to God, Twitter. Šla sem, ko sem začela na Twitteru objavljati, it's slowly growing, surprisingly. In slowly mi grow, ampak zdaj, ker sem probala community za VTuber imeti, in sem iskala VTuberje, artiste, vse followat, nič gacha. Please, no more gacha. Because I'm not interested in it. In že zdaj mi gre večkrat na živce, ko mi še vem. Prerasla si, modrejša zdaj. It's still gonna be in my heart. Of course, it's your childhood. Ampak nisem zainteresirana, da bi to delala zdaj. Zato mi gre malo na živce, ko sem že večkrat rekla na Instagramu, I'm a PNG tuber, I'm a VTuber now, I'm an artist, in me še vedno eni considerajo gacha tuber. In pol večkrat im komentarja, you're my favorite gacha tuber. In sem tak, my PNG tuber is nothing related to gacha. I draw it myself. Please stop. Gambling tuber.